A ovdje ova kratka lekcija predstavlja sažetak gradiva o glagolu biti. Međutim, pre nego što počnemo da iznosimo činjenice o glagolu biti, proći ćemo zajedno kroz jedan kratak tekst, naravno radi našeg vokabulara, slovne zasobi, slovna zasoba, ali i radi poimanja glagola u prošlom vremenu. Pa da vidimo. Včera som sa rozhodla pre zmenu, a začala som hrať na gitare. Juče sam se odlučila za promenu i počela da sviram na gitari. Dakle, u ovoj rečenici imamo ukupno 3 glagola. To su rozhodnuca, povratni glagol rozhodnuca, odlučiti se. Dakle, kod nas je povratni glagol, u infinitivu je rozhodnuca, a ovdje imamo prošlo vreme, rozhodla som sa ili rozhodol ukoliko je muški rod. Začać je infinitiv od glagola početi, ovdje ga također imamo u prošlom vremenu, začala. Hrać je svirati, ali također deca se igraju, pa djeći se hraju, također je hrać. I naravno u ovoj prvoj rečenici također imamo i glagol biti, jel tako? Začala som, ja som je od glagola biti. Druga rečenica sadrži ukupno 3 glagola i 2 oblika glagola biti u prvom licu, također som, pa kaže: Ke som sa unavila, ležala sam na gauči, a počuvala hudbu. Kad sam se umorila, ležala sam na kauču i slušala muziku. Unavica, umoriti se. Ležać, ležati. Počuvać, slušati. U trećoj rečenici također imamo 2 glagola. Ponovo se pojavljuje glagol rozhodnuca, odlučiti se, kao povratni glagol, i uvarić, skuvati, u infinitivu uvarić, skuvati. U ovoj rečenici imamo i glagol biti u ženskom rodu i prošlom vremenu. Bola, bola hladna, bila gladna. Ako bi bio muški rod, onda bi bilo bol hladniji, bio gladan. Dakle, nakon toga sam odlučila da skuvam večeru zato što sam bila gladna. Četvrta rečenica sadrži 4 glagola ukoliko izuzmemo oblike glagola biti. Pa kaže: po večeri sam se rozhodla ići von, tancovać, a zabavit se s prijateljmi. Nakon večere sam odlučila da idem napolje, da plešem i da se zabavim sa prijateljima. Rozhodnuca, opet povratni glagol odlučiti se, ići, ići, tancovać znači plesati i zabavica je također povratni glagol zato što idem ja da se zabavim. I u srpskom je povratni glagol. U petoj rečenici, ako ponovo izuzmemo oblike glagola biti, imamo ukupno 3 glagola. Rano, kad sam se zobudila, cítila sam se lepšije, a tešila sam se na novi deň. Ujutru kad sam se probudila, osjećala sam se bolje i radovala sam se novom danu. Zobudić sa, probuditi se, također povratni glagol i u slovačkom i u srpskom. Ovdje ga imamo u prošlom vremenu, ženski rod zobudila, a on bi se zobudil. Cítila sam se lepšije, cítić sa, osjećati se, tešila sam sa, znači tješica, radovati se. U šestoj rečenici, iznova izostavljajući oblike glagola biti, imamo ukupno 4 glagola, od čega su 2 u prošlom vremenu, ženski rod, spjevala od spjevać, pripravila od pripravić, začala od začać, također još jedan, dakle ukupno 3, i pracovać je u svom infinitivu. Sa novom energijom sam pevala ispod tuša, spremila doručak i počela da radim. Z novou energijou sam si spjevala pod sprhou, pripravila ranjajki, a začala sam pracovati. I u 7. rečenici imamo ukupno 3 glagola, ali tako ne, čak i 4 glagola, naravno opet izostavljajući glagole biti. U ovom našem slučaju su to glagoli
moć, moći, pa onda u obliku prezenta možem, ja možem robiti, infinitiv, znači raditi, opet imamo glagol ćešica, dakle radovati se i imamo glagol vyzdravieť, ozdraviti. Idemo sada na teoriju. Takže sloveso byť je jedné z najdôležitejších slovies v slovenskom jazyku. Používa sa na vyjadrovanie identity, existencie alebo stavu. Tuto máme, ako sa používa v prítomnosti, v minulom aj v budúcom čase. Sadašnje vreme, prítomný čas, jednotné číslo, jednina. Ja som, ty si, on, ona alebo ono je. Množné číslo, množina. My sme, vy ste, oni su. Pa tako, na primjer, možemo reći ja sam študent, ja sam student. Ti si učitelj, ti si učitelj. On je doma, on je kod kuće. Mi sme na dovolenke, mi smo na godišnjem odmoru. Vi ste v obhode, vi ste u prodavnici. Oni su šťastní, oni su srećni. Prošlo vreme, minuli čas. U prošlom vremenu glagol biti se javlja u 3 oblika, i to u muškom, ženskom i u množini. U prošlom vremenu glagol biti se razlikuje prema rodu, tako da ukoliko bi se obraćao neko ko je muškog roda, on bi rekao ja sam bol, ti si bol, on bol. Ukoliko bi to bio neko ko je ženskog roda, onda bi glagol biti imao nastavak la. Ja sam bola, ti si bola, ona bola. Ukoliko pak govorimo o množini, glagol biti će uvek zvučati boli. Mi sme boli, vi ste boli, oni boli. Jedina razlika je u pravopisu. Ukoliko stoji oni sa mekim i, to označava da se u toj grupi ljudi nalaze i muškarci i žene ili samo muškarci. Ukoliko pak u pisanom obliku nađemo tvrdo i na kraju oni, onda će to označavati samo žene u jednoj grupi. Pa tako, na primjer, neki muškarac može da kaže ja sam bol v škole, ja sam bio u školi. A onda neka žena može da kaže ti si bola doma, ti si bila kod kuće. On bol v kinje, on je bio u bioskopu. Mi sme boli na dovolenke, mi smo bili na godišnjem odmoru. Vi ste boli v obhode, oni boli šťastní. Vi ste bili u prodavnici, a oni su bili srećni. Buduće vreme, budući čas. Jednotno číslo, jednina. Ja budem, ti budeš, on, ona, ono bude. Množné číslo, množina. Mi budeme, vi budete, oni budu. Pa tako, na primjer, ja budem lekar, ja ću biti lekar. Ti budeš učitelj, ti ćeš biti učitelj. On bude doma, on će biti kod kuće. Dakle, sve vreme govorimo u budućem vremenu. Množné číslo, odnosno množina. Mi budeme spolu, bit ćemo zajedno. Vi budete na dovolenke, vi ćete biti na godišnjem odmoru i oni budu šťastní i oni će biti srećni. Prajem vam pekný zostatok dňa. Želim vam prijatan ostatak dana. Slušamo se!